Hello everyone, Namaste. Myself Sanjay Lamthamang. Today I bring for you all garlic tahini yogurt dressing recipe. Please do watch video until the end. Follow the ingredients and instruction. Enjoy with your family, friends at your home, or you can use this recipe to at your work. धेरै धेरै बाँच्छ तपाईहरु माझमा आज भन्ने मैले गार्लिक ताहिनी योगर्ट ड्रेसिङको रेसिपी ल्याएर आएको छु। यो ड्रेसिङले तपाईले घर परिवारसँग पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, साथसाथै आफ्नो कार्यक्षेत्र पनि यो रेसिपीलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। The silky, nutty, and balanced garlic tahini yogurt dressing, a Mediterranean Middle Eastern flavor. It's bring together the earthiness of sesame, the tang of yogurt, and the sharpness of garlic. Perfect for falafel, shawarma, roasted vegetable salad, or grilled seafood. Garlic tahini yogurt dressing. Ingredients: make about 1 cup, half cup Greek yogurt, thick plain yogurt, 3 tablespoons tahini, sesame paste, 1.5 tablespoon lemon juice freshly squeezed, 1 small garlic clove finely grated or crushed, 1 tablespoon olive oil optional, add a smooth texture, 2 to 3 tablespoon cold water to thin the dressing consistency, salt and freshly cracked black pepper to taste. Method: in a bowl, mix together tahini, lemon juice, and garlic. It will thicken slightly. Add yogurt and mix again until the creamy and uniform. Slowly mix in olive oil and enough cold water to reach your desired consistency. Season with the salt and pepper. Seal for about 15 to 20 minutes before serving for flavor to melt. Chef tips: for a smoky version, add a pinch of cumin or a smoked paprika. For a sweeter balance, mix in half teaspoon honey or maple syrup. Work beautifully as a salad dressing, dip or drizzle over grilled meat, falafel, or roasted cauliflower. Keep up to 4 days refrigerator for stir before use. Thank you very much everyone. Please always do visit my profile. Have a look, many more recipes are there. If you have any question, do not hesitate to send message to me. Comment any of my post as well. धेरै धन्यवाद छ सबैजनालाई। तपाईहरुसँग केही जिज्ञासा छन् भने तपाईहरुले मलाई मजाले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै कुनै पनि मेरो पोस्टमा गएर तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र सबैजनाले एउटै मेरो अनुरोध छ, प्लिज धेरै भन्दा धेरै मेरो क्रिएटिभिटी र रेसिपीहरुलाई तपाईहरुले चाहिँ शेयर गरिदिनु होला भन्न चाहे मैले। र आगामी दिनमा तपाईहरु माझमा म बाचा गर्दछु कि अझ यो भन्दा बेटर केही मैले ल्याएर आउँ तपाईहरु माझमा, र कोशिश मेरो जारी छ र गरिराख्ने छु। र त्यही नै हो। र जहाँ हुनुहुन्छ जता हुनुहुन्छ तपाईहरु मस्तले आफ्नो जिन्दगीलाई खुलेर रमाइलोसँग जिउनुस् र बिना फजुलको टाइममा वेस्ट नगर्नु होला। र थ्यांक यू भेरी मच। सी यू नेक्स्ट इन द भिडियो। लभ यू अल।